Voin December nitum zirtop ni ania chim khipui du sak taka min lo thir sak thina wangin lom thu ka sei ani in mi tan puina le tho puina awangin ma po kan son zel ani ti ka hria kalom tak zet ani kar khat chuang dor bung ruala a ka jin chu awangin he channel hi karon update theilawa apoi ka ti he mai subscriber te in zom tak zet ani tuna tang chuan pathian zara kan regular le to tura ngai la Lawngtlai district Thuthar ber te ilo fiat zel theina turin he channel hi la subscribe lo ten khongai taka min subscribe sak karon ngen bok chawani like le comment po apoi mo tak zet ani ti hriaila iomna social media sang ate min lo the dar sakhan Lawngtlai district ta na mi tang kai tak in nga la ni ti kan sei le ra mange ole voina hian Shileng me ka Lawngtlai district din mun tharlam ber kan ngai thanga district chung Thuthar om then khatte kan thir hodon bok ani darkar somni le pali kalta khan Mizoram a hive mu chu athar zathum som le panga an oma heng ji nga hian Lawngtlai district a hive mu chu athar som le pakhat an tel ani heng hive mu chu Lawngtlai district ami te hi rapid antigen manga mu chu vek an nia ti chuan voin lama khan hive en kol na atanga chuatir somthum le pakhat anum bok ani hetiang hi tuna Lawngtlai district COVID-19 positive kan nei dan kan din mun tharlam ber ani IR quarters COVID care center a hian panni anum meka hi thingka IR COVID care center ania dedicated COVID health center district hospital Lawngtlai a hian pathum tuna hian enkol mek anni home isolation a enkol Lawngtlai khopui chunga hian mi pasari an lo meka chongte a home isolation a da Hriat anum meka sangau a hian tun haya COVID-19 positive mu chu athar anum nuala hei wang hian district Lawngtlai district chunga chuan tuna hian an tamber ani home isolation en kol sangawa hian somruk le panga tuna hian anum mek ani vombuk a home isolation a da Hriat anoma south lungpher po hi positive tamna ania amero chu wani thlak takin tuna hian tlak niam lam an pana mu chu athar anom meu to lawani tuna hian home isolation da som le panga south lungphera hian an lom mek ani sia changko na hian panni home isolation en kol ania lungtian a hian home isolation a da hi som le panga tuna hian anom mek bok ani tichuan tundin huna Lawngtlai district chunga COVID-19 positive omsong hi za som ni le pali anni karon puan sin angin voin lama Lawngtlai khopui chung le khopui hnai khothen khat atanga sample test atangin shikai thar mu chua anum lova district chung khodang ero chu result hi kan hreman lo ani ole Shileng me ka kan din mun chu khitiang khi anita a kan claim sort le mai alomom takzet ani reilo te a covid free district kan ni mai donin alang heti lai hian he Shileng hi alare haulo ti ero kan hriat reng a thale mai mi pui kan in thada hle a Christmas don bazara mi pui kan tam hun a thleng chho mek le ngala chu wangin mi mal tin te film khurna le inven na lam chu mani thanhum ngai na ain hatlian hle ti hria ila mi pui jinga a thei sam chuan midang hnai chil lutuk lo tura kan in siam ram zel apoi mo ani mai tuamna marks vo hi kan pe lo tlang ta ni in alang a thei sam chuan iwa sam te angu ala poi mo hle ania ka seidu pakhat chu Christmas chungchanga ko san hote kan in bo sei na chungchanga kan la in siam rem hlei thei lo ni in alanga ruai siam lo chungchanga te zai khom chungchanga te le adang te hi hun rei lo te a
district thu nei tu DC atangin kan kal dan tur a hriat thei dona thu ti tluk to siam that ngai a ani poin kan zawaya himna tur ani ti hriaila kan thinlunga chandam tu lo piang hi lom tura kan in buat sai a hunta ani mayem roi the lui te po hi ati Christmas tu alom kan ti chang thinem lang theya riak lui hi nge lang lawa thinlung chung ril atanga lallo piang lo lom hi pathianin alom zok niang mani theu in zo tila channa comment section lama han thai lang ve hrim te Zoram People's Movement ZPM Lawngtlai District chuan voin khan Lawngtlai Thuthar thedar tu te chhun thingpui anin puya Mizorama Autonomous District Council pathum ten thu nei na sang jok an nei thei nana malak nakal mek chungchang an seipui ani ZPM Lawngtlai District President pu MC Laram chana chuan ZPM chuan Autonomous District Council ten thu nei na sang jok an nei thei na chu an du ber ani lain eng ang thu nei na sang nge nei tura nor ani ti hi mi pui lampon an chiang lawa ZPM chuan Territorial Council nei ai chuan 6 schedule noya Autonomous District Council ten tunaya omzenei zoka thu nei na an nei chu an du zok ti asailang ani ram en rel bol na le mi pui ten ejon na bul fuk le niang het omzeneya ramin malam apan theina na bi chu an party in atum ber ani thu ZPM District President PMC Laram chana chuan asaya Lawngtlai changchin bumi ten zona an nei sang le ram kai hroina na ngai poimo an nei te an sei ho bok PMC Laram chana chuan karle December ni roka ZPM MLA pulal du oma chuan Mizoram chimlam tlo kuala hun amhan tur thu he huna hian asaya Lawngtlai jingdar sarile achan ve aru pagia public meeting anei tur thu sein pu do mana public meeting anei hun tur hi December ni sari thole ani jingdar sari le achan veya ani pu do ma chu India le Myanmar insum don ton na kongpui Kaladan multimodal transport project lama kalin India le Myanmar ram ri zorin pui thlenga akal tur thu chanchin thar thedar tu ten hena pu MC Laram chana chuan asei bok Laram isua Krista Baptist Koshan Central Sarai Paul Rural voisom nile palina chu el bethel biakin Lawngtlai bethel veng tluang taka nei zo anita ni o tur LKBK Central Sarai Paul Rural voisom nile palina hi nimin December ni akhan nei tran ni in voin ni akhan nei zo ania he rural voisom nile palina in khom pui hi Reverend Vanal din puya chairman LKBK Central Sarai Paul kai hroina hnuaya nei ni in palai kal song hi zanni le somni ania thurel tura hian Central Sarai Paul atanga official agenda lut pasari le Pastor Bial som le panni atanga agenda lut som le pakua ni in heng atanga anthurel le anthupas puimo zualte environment protection malak sun somtha anti thu te an pasa Myanmar refugee te tranpuinan unit tin fe chu anei tha antipoka mipat mei chiat na man kholo chatlo chungchanga injirtirna nei ni se ti le rilru hisel mental health kan ram thalai ten kan nei theinan malak ni se ti te chu anthupas jinga langsar zual te ania hengba ka hian Central Sarai Paul noya unit sang te malak na tur te LKBK huang chunga malak na ti chak na tur rot na te LKBK Sarai Paul in kai suena dan rules revised tura rot na tele kumthar sang ni som ni le panni chunga kumpuan atana rot na lut te chu sei ho na nei ani bok ani Laram isua Krista Baptist Koshan Sarai Paul hi LKBK assembly noya Pastor Bial som ni le pathuma din ania unit som ko le pakwa o mekin members hi mipa sanga le panga le meichia sang ni jasari paruk omin an vain members hi
sang sari zasari som pakhat anom mek ani Wingkhan Chin Baptist Church of USA Hriat tu te chuan LADC CEM puvizir sang chu office alengin LADC sarkar le tlom ngai por rang le lairam mi puiten barmaram politics boy awanga ral tlante anlo don sondan le anlo enkol dana ariru le thinlung takin lom thu an soi ani puvizir sang chuan politics boy na nasatak awanga barmaram atanga lairam chunga ron tlante theyang anga lairam mi puiten anlo don son thu Chin Baptist Church USA Hriat tu te shilin LADC sarkar poin athei le ramchan angin kan unaw ral tlante chom dolna enkolna konga malak zel ani tur thu alo seya barmaram politics boyna hian engchen nge a odon soilok thei ani lo awangin ral tlante chom dol le enkol zuina konga film khur le omjenei zoka kalpui ero atul thu alo seilang bok ani Chin Baptist Church USA Hriat tu te chuan Lawngtlai khopui chu laifa te Jerusalem nia an ngai thu sein LADC sarkar chu laifa te inghana bul pui ber ani angya ya nu le pa chan changa LADC ho tu ten barmara tlante mangai le laina taka an lo dong songa an lo enkol chu thenghil thei ani lowang antipo Chin Baptist Church USA Hriat tu te hi Reverend Thuthar Boyshin General Secretary in Aholoma Puvizir sang hi Puel Daniela EM Pusi Rang Thianga EM Pusi El Yanzuala Deputy Chairman le Puel Zetluanga Joint Secretary ten Antroy Om ani Mizoram Governor Dr. Haribabu Kamban Pati chuan Wingkhan Chakma Autonomous District Council Munpui Chongte Kamala Nagar atloa Governor hian jingdar som le achan veya helicopterin chongte athlenga Lawngtlai District Police in Guard of Honor lopein tui chong bial tu MLA Dr. BD Chakma Lawngtlai DC Dr. Andrew H. Vanlaldika Chakma Autonomous District Council CEM Pu Rasik Mohan Chakma Lawngtlai Superintendent of Police Pu DKS Singh le official dangten an lo dong song ani CADC Rest House tuala amalom na inkhom buat saya Governor Dr. Haribabu Kambam Pati chuan Lawngtlai District chunga subdivision pakhat le CADC munpui chongte tlo theya om chu lomom ati thu asaya ma son na konga ramchung mun dang nen khai khina Autonomous District Council huam chunga mi te an hnu fual bik thin chu poi ati thu sein State Sarkar le District Council hnuaya thok tu song song te chu ram bial le ami cheng te mason nana theitop chua chu anmo phurna ani ti Thuthar le turin acha ani Mizoram Governor chuan sarkar lai puin mi pui ham thatna na scheme adwan Pradhan Mantri Jan Dan Yojana PMJDY Pradhan Mantri Jivan Jyoti Bima Yojana PMJJBY Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana PMSBY Atal Pension Yojana APY Pradhan Mantri Ujjwala Yojana PMEY le scheme sang te chu mi pui van tlangin an hriata an chhor tangkai theinan mi pui te hna awareness pek baka a hlotlin nana theitop chu chu sarkar na thok temo ani thu asaya Prime Minister in India ram mi pui te mani kutke ya dinga in tawdel kong zo tura atmanir Bharat Self-Reliant India mani in tawdel ti thupui manga somna ti hloting tura theitop chu aturin official kalkhom tele mi pui te chu acha Autonomous District Council chungchanga India dan puin Governor Kova Mopurna anga te chu thataka lengchu atum thu sein mi pui te ham thatnan District Administration le District Council te chu inlung rual taka thok ho tura adu thu asaibok he hun hi Lawngtlai DC Dr. Andrew H. Vanlaldika chuan akai hruaya Governor hi ama alolom nan CADC mingin chakma nam thuam le District Administration mingin lai puan lan ania CADC CM Pu Rasik Mohan Chakma chuan inlom na thu soin CADC din hun tlang pui atar langa
CIDC Art and Culture Department Nuaya Chak Culture Troop Ten Namlam Anen Tira CIDC Executive Secretary Pu Pronit Bikas Chakma Chuan Lom Thu Soin Hun Akhar Ani Governor Lomna Inkom Manzo Hian CIDC Rest House Conference Hall a State Sarkar le CIDC Nuaya Department Ho Tu Tenena Inkom Ho na Hun Buasai Ni in Lawngtlai DC Dr. Andrew H. Vanal Dikan Chong Kesap Division Din Hun Tlang Puile SP Pu DKS Sing Chuan Chong Te Sub Division Chunga Ven Him Nalam Din Hun PowerPoint Presentations and Pea Tomai Pol Hui Tu Te Kauran Hui Tu Te Political Party Sang Sang Hui Tu Te Le CIDC member Tenen Inkom Ho na Hun Buasai Chunzom Ania Hemin Hu Hian Governor Chuan Chong Te Community Health Center to in Andin Munte INFA Thuthar Nile Ministom Lia Khan Aizol Lampanin Helicopterin Athok Chuak Le Ngal Ani Setu te ka channel hi like saka ni subscribe saka notification bell ni ring karon ngen che ani Lai Autonomous District Council Thasik Thutkhom ni o chu Puvial Muaka Chairman LADC kai suainin December ni khat Jingdar som le achanve Khan LADC Session Hall Lawngtlai ani chan ania nimin December ni khan Zofel ani he Thasik Thutkhom ni khatna Session chan ni a hian pu ukmang zathang council veng ex CEM Komin sang hi samni pakhat May ni samni le pathuma boral le Puvi Eldoma XMDC Lawngtlai Bazar Veng Komin sang ni samni le pakhat Ogas ni som le pariata boral ta te sun na hun man ania Puvi jir sanga CM LADC chuan an chanchin le LADC sarkarin a hriat reng thu le ramle namtan an tho to na lom thu soin LADC chuan a thareng to don ani ti asoi ani MDC dang te poin an ui thu le an nuna zirtur an neite an soilang bok hemin hu hian zona le chan na hun man ania official bill panni le private resolution pakhat pu LR dinglian a chinja AOC bial tu putlu Lawngtlai master plan buasa ni ro se LADC chuan ati ti chu lungrual taka pom ani Thasik Thutkhom ni na nimin December ni Jingdar som le achanve a khan chunzom le ni in zona pathum omin heng zona te chan vek ania official bill pakhat soi howa pass ani bok tun Thasik Thutkhom a hian star question paruk omin chan vek ania official bill pathum omin pass vek ani bok Puvial Muaka chairman chuan tluang taka session nei zo ani thei chu members te impact na le thanhem ngai na wang ani ti in lom thu aseya Thasik Thutkhom ni o nei chu tiam chin omlovin ati top zui ani Pusi Rang Thianga executive member LADC Land Revenue le Sport changtu chuan abial chunga ral tlan omte to in eitur apeya nimin ningani December ni akhan chonhu a ral tlan omnate amuna kalin bial to MDC Pusi Rang Thianga hian atlo a heng ral tlan te hena hian eitur bu fai bek le alu bek thanhem tak apeya Pusi Rang Thianga chuan har sapna an neite an hena cancel tura cha in heng ral tlan te chom dol na le ngai vena thok tu chon huwa wele branch te le refugee committee te chu ti puina hun ani bok ani tun din huna chon huwa hian ral tlan mi somnga le pani anam mek a heng ral tlan te hi village council chon hu te kai hruina in khotlangin ral tlan chen na tur in thatak an sak boka henga te hian tuna hian heng ral tlan somnga le pani te hi an khosamek ani Pusi Rang Thianga hi college veng MNF unit le VC college veng ten troi omin
chon hu VC le MNF unit chon hu ten an lo dong song ani tunlai hian Lawngtlai district a tui dang tlang khu a vok athina sa hle nia thu don ania tun haya ringot po vok som ni vel athi to thu don ani heng vok thi te hi African Swan Fever wang ani am ti Hriat ani lova vetilam doctor te hemi chungchang a hian biak po ngal ania tui dang tlang a vok thi chungchang a vetilam chuan report ang an la don lo thu asoi ani mi pui ten kan Hriat atana tha chu hetianga kan ran vulte a chan Hriat lawa an thiringot emo pakhat mai ni lo arwala thi an ani phei chuan Shileng wang emo ani theya chuwang chuan vetilama thu nei tu tele thok tu te arang lama Hriat tir wat hi kan ti tur ani ti hriaila Shileng alo ni phei chuan khodanga hri adar lo na tura malak wat angai dona wang le kho chunga vok dang po an him theina tura malak wat ani theinan vetilam department lama thok tu te sil Hriat wat hi apoimo masa ani ti kan Hriat tlan theu atana kan tar lang tel bok ani